Filipina. Gender is Mungamang, ex-3 YPA headquarter. Ama ka, Bunipedingwa, ama Hongkong Kipet Siamina, Nasa Siamin Tang Mama, Hamang ni Asina. Bihalo ke hadat ke tu, ibiak patian ke kita tu berwari. Dunia, ibek tangan, idilhi teng, topa tu pinai tenangin, ibek kira dinding. Bungai ni, haleluya siang topatian, agamu. Namu, mite kay paglawin, pile pute lang noya, wasinipin, nilawin na umalen, lang manmunhoy, takle gamhoy taklod biya, namite adi na tilbang, kinahon palsak yakin, haleluya kipagin na kaya kipakukong gedway. Kami masateo pangay patyang tunito pa, Hasya naik kadimu, himale daman. Tuson mumno tiada munnadol sabziakin. Dunia tupi, takin nanahon to sang hiji takin kipabi na kaya dipakukong gedway. Way tegi de koma, dunia kakahiji de tengoy. Nang mamin tupi nale nang mahon pinahiji. Hei tianane mulianin, namin kapatoy ti nangon, kakithom nao na kunahon lanin, Jesu Christ min siya kong nakitong kumay. Amen. Ito nun. Yung ba, hamang dinubang isang sumina, tupuan po yung katong puwang din. Dinga, special number pe dinga kisi ite laga ama sa pen dinga peni konsai samdiu ama wati jin naging tawale soke ama special number pe dinga samai Maka ikon pau mai di, wa kana sardi jo, aru no. Sorry, game on.
Introduce one lady, Agnes Balapuri. Abana Liang Tangi. Imunamo. Amawala sakta tunita kali ngai ngai jika ite diwa. Eki pawale. Abana una pahe kusin. Kasa dikina kasam ngai. Yeah.
想的明东想的路，阿妈过路一路离开山东，过过浪几年，哦，浪下的泪开中年，谁能谁留in那天窗。Ano mama zua lai dapat jadi kipak gua amian saya kipak dia gua adika ai hamina tunika ka program son mai je examin gua kipan boy gua noi pakpa wale so ki thelo yahi dance competition ate ring kya le pen som ne kat pai ki kai ke diwa un son mama yahi sika ithai komina idi spin jala noi di am kuna welcome interest gaining ina itu pa mangsin kup kasamai Azat Takwai, who Pau, ex-minister, President Yuzado, YPA patrons, live members, tribe leaders, special invitees, special RPs, Le Tunitaga, YPA Golden Jubilee from Lima, Hongpai Ting Navekuna, Jubilee Sibai, Bambu Bomin, Konnamuakahi. We welcome everybody who is present tonight. I, on behalf of the Young Paiti Association Headquarters Golden Jubilee Celebration Committee express my heartfelt thanks to all of you. Tunita gina, Eutute de Isana Ziagina, welcome speech Atia, Ahia, Kahon Gen Dan Pen, welcome speech. Ilidan in Honapon Sableo Tinsina, Kahon Masa. Eutute de Isana Ziagina, Siasin Polbi, President. Kahina Toina, de Isana, Ahon Piawa, welcome speech. Ahon Piamuna, speech he had, Ahon Si Ziaguna, welcome speech, Sangina. So knowing, Ahon Tibe Lapting, Ahi Si, Mipite Conmen Maksa Gire. Jengkona hotel kada sutsor talole si aki gela. Wai bang sinayam jengai to atole tuge lampang le sor lole. Atu ke adi ngaki muai ding ahi si ahon ti sam manina. Unsor nalo ding ahi si tong jengko lai. Ole tuni lando ma hon pi le hon makai. Sor pe kapana inagel konsa. Yai Golden Jubilee pi tamen wang tagalom dinga iki sakol nate on sutan tungsa ibiago papakian tunga tupi nate teng amasa penina iku sakahi wana kumsonga paita sunga ipol pi anamakai iheu tumasa te kukal nale si tanna ziaga Tuni yaitan tungte ini si manina amau te tunga amau te poko mina zana ipeno nahi un paisa le tu din mun lela ipopi paida le tibai hom dam te ye tik jamina ahun bang zelin le is tanda to tuak dimina Eututen honna makai zelu si imuthaya tulel din muna ipolpi ipai pi dale ina sep dan ben kumsom nga paisa
ana pai pi dan to akibang ke ding si the bang ziakin ikhan to dung zuina polbi a ina sepdan I pai dan pen ahong kibang ke ya hitama le akipu khia nasan le a principle te kumsom nga paisa hina kumsom nga dan hong tung din hina kumsa hong pai lai din kita lele akibang hek to din si iking ta hi ahi wai zakin isep le ibol dan ibang keima le hat tuang ngai na nasem hat tuang ngai na nasem iya wai zakin ibriemula itu le ingim te iya tigle bang siki gel hiya me chile go paite toy lai polbi yang paite association ten ngai to na thu pena panina tlom ngai na Christian hinda toy sang nam le gam khan to na pan pi ngai te pan pi le unol sat hoi yai te mitchin chitlai pewa zuile zang ding na mars ne tung sa ka kwa so kwale tumin nam kip na ka bolu he chi siam kakin akigela wai jagen tuni in dunia second session ai chief guest bang in le ahong gena ithi ding kangai to golden jubilee ahong tun mai zia ka tela kipa pia om ia ai kele min ha to dia chi zia ka to dia kwan mai ia zan hak dia chi zia ka zan hak kwan mai ia ekma apa tuang nai na telowa wai tu ni akum song na tin na to ikwa kina athakina nai to thaklen tu wai isa uni chiang chiang ina ipat tuang ngai na te aman nei de khile kilom sat na bang ahong ommo ta mid in all be thupi ai ne preamble te klom ngai na suak din kei mo bua ga hi ichi theu tuni ta kina angai ka sa ai mo bua na thin dei te na omjia hon nei saga wai dei te na omjia hon nei sagin tu hil hoi lo ding ina dei te na ahon pe ding ai mi dam tak den I dei te na kya I thei ge bua ima le imo bua na te I thei ngei lo zia kin I thei mut lo zia kin na lo san na bang hil hoi lo lam ma bang ahon pi rut kana ka hi patya ni ilai siam thawa bang ti bang ina ge na I si le namawa inna le si na walzo na le ham sia ka ko ahi ahi le tu ni ta kin ki dong tale yai ke bang koi pe ni te li nga le sin ki dong le aneu pe na pan alian pe tanina hin na le walzo na ka to ka te li silo ding kwa ma om ding ki ngai to ke Himale yai walzo na le hin na te duin amo bua na athei tuan ki level si na a api lu tho di ngai amo bua na te asep suat tuan ki level ahong pu di nga si na ahong tua lu tho di yai ta kai tulaya itwai lai tam tak te sultan na wai jagin kumsong ma melmu I to ni na kibon thang na ding kiet thang na ding tampi nei ding a ipi pu dewa pana migu kal miginom mijitak le phatuang mai panpi ngai le panpi wai
ipi ibu apan ilua tau ni lau tu ni siamin bangtan itunga ina ki pel khiak se ka ta ka le akama zui thai le ni na ichi la na teu itlong ngai na teu iginom na teu athaka so ade ni na YPA Golden Jubilee kum song na chin na to ki to ki na siang na kaun bolin yai tengin kaun kakin ring ka ki pa Presidential recess plus welcome speech from the Johnson Polkin headquarters. Tuna, Chief Guest, Honorable Chief Guest, Yaya, Dayas kumangkay to bila kanina. Asata Boy, Pu Hanghan Pao, ex-minister, President Uzeto, Anom Lahila, Epi Dagina, Aman Kha, Epi Dagina speech Leon Beju Ngalina Kasamay. Zatan Boy, Julie Namsung, YPA Golden Jubilee celebration lodging Saturday and Kipom. If there was those here, Babu Sienin, Julie program session Kanapan, Akum Natan Jia. Mang thấy đi ngã sự khom gia ta gì vì thế có dấu xe dòng cái bạc quá ba cái xin cu này cái bạc thu mà sản được mà hi vì thế là un pi vàng bây giờ chỉ bây không còn thấy được gì un ra na cấm tiệt của mình con lang khát mình chỉ bây cấm tiệt mà hi Zata Duita Young Paite Association Golden Jubilee Celebration Committee Lamkai Te Headquarter YPA Lamkai Te Aset Hompe Lok Yom Tomate Hozarusia Mizoram Gampanan Pe Young Mizo Association Lamkai Te Antikon Pe Migun artist long tong the rasingle philanthropies organization tuam kam YPA Golden Jubilee kunita mang e hojosie rasingle kami Golden Jubilee mang pastor upa hatom lamkai hausa le lamkai tuam phòng cho dấu xe nó uốn piun cũng một cái quả thu cái hình đen á ra này mình cũng sống theo đi YPA Golden Jubilee cũng sống ở trên nào tu ni kilo đến
อาสวงที่พุทธาแต่มีสวงนี้ตัวเนี่ยที่พุทธเป็นขังซ่อนอมดีงามที่พุทธตาแต่มีสวงที่มีสวงไล่สิงเสไว้เบียเป็นดิ่งเดียวดีงามที่มีสวงเด็ดบันเด็ดยิ่งนี้จีจงตัวนี้อามาสานคนหลอกมันมาสเปนตะเฮไว้เพียเป็นกุมสมาจิงตาที่อาดิยินอาถาบังเจริญที่อาฮิเลที่จิบังไว้เพียเป็นเสร็จที่ลำดังเป็นปังขลุ่ยที่เจงาที่อาดินอาถาสุนตาที่ส่วนเราไว้มาโจกำปาวสุนจังjet wire kapurwa bangachana jet wire pangai ko me kachile YPA te akipan conship ni bol ahi chilong ka pom som kya no he kumi dum zuin YPA jam hei ta mun he ka akipan sa conship ni bol ding ka ginta mizoram ga mahi gin chile khial bian Hidingin kaginta he. Mizoram ni igamonya, ikopiwanya, ikimat na penu. Ta salama hagaw lama izamle. Mon na inay penu kamahi. Kami YPA 1953 na tiyenta. Tuni, YPA na kutu, sanga gato somale tunwaya. YPA na kutay tanaway omte, ibu hamsa ibung siente ibu ken min bung loi te pantuni ada kata kipa diwai kipa di dan ugen jenis ai duri jeni den amau min pen min dui kuma ni lo silo ngal na amman sa koi mama he ai adam lai sunte YPA ko kutu dam lai sunte na dua di pahu gen jimlo YPA ki go hiloin zomin ang kumbin gen ding bahi kujen dunia kam suma amau pen hei suma ki pana YPA koi moral anak geldo dia cima ilmu mama tamai sujengin mizoram gama ikopiwa izo gama YMA chỉ ổn chỉ thiếu YMA ni nếu nó phát triển từ đi lên có các người mà hề India semua YMA nó sẽ còn ổn đâu bằng cái này bây giờ sáng khắc cho qua xong của nước này nó tiền ta Young Mizo Association 1935 nó tiền ta còn aku nó tiền cái gì đấy pula yang missionary ya nó ông Mizoram cái mà nó saat kamte Bu Lewis Evans amau lima kamin pu niera ijle kilom pasenge pi katie Fox ijoloi pi zai ajiwa amau te hi missionary no bida kiloma uten ichiban philanthropic na se apoi modan mizo kama ko kien akithea tujenin YMA pen nian kamama a membership mai jong lakni le sinha kon kata kista hei sungam te ome chile adien northeast states na Oma Assam Meghalaya Mizoram Tripura Manipur chitelelhin YMA yung sota branch sesegi ni bang nei tahu kecil. Anu saja mungkin ada tupia. Branch kinai kidung zuin. They make into 50 each as group in Siemun. Nah, saya mau cerita tuin kami branch yang kenjo sekai form dingin. Mizoram Kopi Aizamuna headquarter center Young Mizo Association. Jibang kami di Tewa
izada ni latest hilo hijama asunga bang full time employee ni som le ba bangchi iza ta chengle among research bang momit petin research scholar bangi li bangi full time YMK ingkona na sen bangchi bang iza wa he ana se kahile itay ma bang ay sang indom bipiten atay ni kaginta ay namaw te bata mamwa ano se tupi akat na pena hile onayay isi chengin agam suma education literacy remover apabini YMK na se tupi ma mahila filom Mizoram gam tu chengin second highest literacy rate sa India anta next to Kerala 90% a population mo 90% literate daji jiwa Mizoram pen 88% of the population pen literate hitamo ay tamo jiwa ku penahin tapi YMK na sa pen atu pi pen YMK siya literacy rate 88% tu nahi jiwa mi jiwa iki pa huai tuni yung kam sumuna YPA ina se ku literacy science ari bang pangalong ilung luri ji yung tuni imu sau iyan som gawa he macam lagi na green Mizoram agam sunga forestry ha holding agam sun green Mizoram chi abolwa tum dengin June jengin singo bang itu binomu siya bang itu itay wa he atumna bang chile ilam te neilo kalau inte neilo te ina lampi uci tewa pasile madandang kantona drug abuse lam pangni hoitan gaya bolwa pasile symptom tuang sports dengan mapiwa cultural and heritage maintain law la yung parlaw si tewa pasile vocational training center day mo chihiwa amao na sa kubite ni lo ngi achen special feature tua avoid the HIV and AIDS remover why me te sa ta na bol avoid the chiu complete te brochure te as distribute bor by agam Mizoram aning kor foreigners sa Mizoram hin why me te sa ta na sen chiu theta pa chengle a special feature te YPA ten yung kam sumuna kulit kapal lalo na ten yung kucing gentil yang mai aste gonzang kami ibang ka YPA ten di page he kucing YPA ten award tong muta government of India ki pansang award kampi muta set na award kampi muta all India is selected hai tau bang tumang award chile Indira Gandhi Viksamitra Award 1986 wala na mutawa agam suma Excellence Service Award jong 1988 to 90 na mutawa tapos yung 1993 ko din mga Indira Gandhi Puryabaran Puruskar Award na mutawa he tuni ang sumuna YPA ten jong na isip na kungkol wahin katua Daniel India government in ila se bai pewi azalo no ma hilo le a government le MP officer ten YPA bichi banga sil kidam mi bina to le India government le bila tungai lo dia tungai kilom mama ta hi Northeast Kumpia YPA number 1 ahi chiyomi puli deiman Hoşlo da kapılma ne? Ini yang YPA na set Biden admirable wahi kati. Dimako level yung YPA na set itay mabungun after ba tablet yung tete dimako lang agi pansatang sumuna ang dugje yung tipya ko itay jengin. Hindi bang na set na pen pasien takin set na to isunahi. Rajin pasien lo lundam dingin ko doa isa ko ini nawi Christianity hiwa ayute adeda pare kursin tang mate hi Christian tang hiwa ada mo iba mong tsen bangda da we sia hile Christian ni nawa
tu lai chai tu le penu sinai mi som nei ye he I boy le penu bang chana sinai mi som nei mi boy le pe so e chai le e Christian ten sungahin sinai mi pa trong tam pi om ta manipula ku jen boy lo ta ku jen ken khara ki the le ta khara ang the lo ta khara pang the lo nang ke ki chin kum la tang le lo ai lo le za le la ang pe khali mami za wei nom ta he ku jen kami ni Christian ten sing tang kami sinai mi kami Thai Kuala non-Christian te anei masama ina nei ho ba ngai su jeng isol la bang boy do jana hi ahin bisi te pe YPA na se YPA na se ho ni ei Christian te na se na mi pi te mu te hing so ringin tunen jongin athai ni Golden Jubilee imutawa Golden Jubilee mutai che achievement le ka hanwa thakalo he aban sona Norris Kumpia YPA branch le edole sub headquarter pe ba hingkyong kali indong apa sintu ni itu kali lagi neno kan gente talent kamu ni suka na boy ya problem ni Northeast level Kumpia ni address board ni boy now ni Northeast level address board ni kujen Northeast level lagi pan boy le tewi so bi bolo le solution ha sama ma ding hi chi jom kunin ibuangwa pamya dinga government te hello le NGO tong te YPN te jo bangin sata pa ila som kari mo jong te halo pen ta jong len kain siala kuma kain taw som kahi kurita cultural heritage nya Gam sunga kan to nadingin peace koi mo chiwa peace hai ang kondi peace hi ki nam kondi ki na hai ang kondi ki na hi itei siam chenga ikiza ko chenga ki nam kondi hi itei siam ne kiza na pen hai ang kondi hichiwa cultural exchange cultural heritage de maintain bola kona kita nam kondi kubi kita ya kona ki nam tu la peace ngomni peace kita develop dari hi ji dunin kita langsung ya he honin na pandan cha en abana program el ko mahina laisen tuna no jong situma kipana krim komson kya a kipa kahi jen kipana eksanain duni langsung muna Golden Jubilee celebration tumna na kapan kay kom na nung certain lamkai kan pehan len ana kakigin na kangito pinaw nelo kan nga pitale kipa de he Ini kau suatu buang hanpal kau tidak dam sote buang hanpal ini semakin terkem sam karya YPA kong tidak dam solen jika lagi hai YPA Diamond Jubilee muhen kan cicen Diamond Jubilee kan cicen muhen kalau ni YPA Diamond Jubilee Centenary namun kion kita itu bersama kau kita harus siap menghargai YPA Golden Jubilee Celebration Committee
Mina amasay narebu jubile cibai kahampu kali. Mihing pian bunga, mihing kumsong na tiang di na pang anyo dia, biji anita dunjuina, YPA kumsong na anito kitolin, itil ihem dia, biji taga undi na kahun natin ahi, akipaket. The Young YP Association, YPA, a premier non-political, non-profit, philanthropic organization with the motto, altruism, in line with the implementation of sacrosanctity of religious values, rural development and reconstruction, relief and rehabilitation and creative utilizations of leisure, have its general headquarters at Lamka, Churchanpur district, Manipur. Dear lecturer, Lamka College, you kindly please stand up. Thank you. Next, judges, Ms. Ranjana Manohar Mani, District Project Program Officer, ICDS Churchanpur. Would you please stand up now? Thank you. Next, Mr. Inzamwan, Headmaster, Lampuikoy Foundation School, Pulwa. Thank you. Wana, trial come photo session, China, Apaita Kini, Ina, BSF, STC, Akinia, Doa, Mrs. Baines, CO, 32 Battalion. Le, Mrs. Lagra, DIG, BSF, STC, Chachina, Pangwai. Dance film na lani ahula niwa kanna by laya ailole Englishyan sab laya ahula niwa ani na a was what la pe na ahula niwa inga la mama ina etu mama akien tur ditele adir tu sayu kum cita hiya kuina kalbuta Nidana pangsidana iti dibude anak kecil yang cini honda ukai manila desainer number 1 apa na model dena fashion parade ground number 1 konpandina kasamuta sound system aman naile la kanga idea kasamta desainer with the market model agreement. Desainer number 4, Singdom Radian. Apa ina model di apa ini?
Mr. Sumanwal, Pinamaru di area Rodine, Angkai Gading Ain. Saya number 6, Heralina, Waruna Ania, Rodine, leading like the Chivana, by him. The Indian Yaki Pavilion would not be. Designer number 7 is Cindro Nancy dengan Bunga Palina. Kemarin bukti untuk nak berbaik lagi. Designer number 8 is say Kiboy Apalina, a model of the Kuina Amsterdam Diwai. Wow, designer number 9, wooden boy, in a model Kian Maria, for building, in the Dharma, teaching the Bangla by the money. Not this way for the lady.
Desainer number 10, this is story on seated with Apolina, a model book page, Luina, and what you do. Isak jaga juga, anak usia saya mungkin pandai ni ya, tu ada akhir lelah ni, dan dia akan kapok ini. Photographer, videographer, still photographer, unauthorized in Palawanya, past video day, steward in Naudule, Napoke Tibu, Tibu Kwanai. Duina dance competition di Panunta. Lambi tini Amantawa, Tuadina, President, Isa Sonwan Kuta, Kapitinon Ani. Dance competition ni kita, band somni katama. Ada kisah buahnya mengiama alam semua omlo teh som jadi alam dan boleh kau jadi jika dia jadi au kalam dia tina angai dan na jadi kau lam lo dia ni isi kau malam tu kau kat tiba tiba lagi ajiwa bimale tulai kau dia kang kau lagi
Dạy băng là quỷ mua hi, thì khăn cầu dùng rồi làm mà dễ gì cả, ngày tòa thay nó. Asal làm cho mình chịu có chết thì nó nói gì? Tu na, pen number one, là gì cái người sang được. Ya kupuan kami ni zoning problem na ini ngai saya. Band number 2. Band number 3 carry right there. The LTMA group. Among them, they deep in my heart. Britney Spears.
Tuna, pen number 4, isang diwa. Pen number 4, pagbuhat pen. Ini santia, ini seorang state tua maki kata, aku hubungan, dia apa, ini apa siapa ni kan, hubungan dia amal tu maki kita, jika jangan pai sendiri kalau tak, dia pun aku maki dia, dia waktu dia nak tampil ni, dia ni, tu ni tilhak dia, aku siap. Pi sai ở đi để pi sang môi pi sau đó trong đó quay pi con lên chụp đi mang cửa ra lần sau mấy điều đó là lúc pi gặp các đây lần sau nó vàng yên quay pi hết con ta rồi yên em mặc yêu lúc cuối này ngồi nó thăm thì đó là mai ra ăn năm quán để cần được xóa cái tài năng được xóa đó để căn một sản công nghiệp
Tôi tiên là này không lo hết. Thế đấy thì là gì?
Hello, Abana. Last but not the least, the Rangers. headquarter in Kulok, Yatan Ikalaka, Tutuna, Sovereign Bonahi, Secretary Kota, Raja Dokandok, Hello, Duahi, Lokin, Firmano, Yatiam, Jakin Poyakisa. Why Jakin, Secretary in Ka, Hoy Nakagila, Yakimale. Sovereign Lamakin ka computer ana hikyo ka diagna yalama headquarter lamu ka tin pinolowa sovereign board pe saida na namai diagin doala magazine na tin technolowa wai jakin wai pie raja ko kan lok ten kha asian na ne yola on ki mang her loina on kina technoma ma bina bina ni ne ni ke ni the maria to le computer ki ziat le ni de ko dia ko ye the mai ziat na ba ya ja ne lo ni lo nau no na sa ko na de ri ni ke na nai da mi na hoi ta ka sire ka rin ka akim sip se ba ya ma le computer lam avasai so ni bo ye ziat na ane ko kha kai to ni na wai ye quarter se tan na ngai dam hon ki na lum no ko na ne ke le jin jin atak tak na hon ne nai ngai dam hon ne nai ti to Bukan dia ni bukan.